First of all, মই ধন্যবাদ ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ মিডিয়াসকল যিমান ইয়াত আহিছে আমাৰ প্ৰব্লেমটো বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে। তাৰপিছত মই এইটোৱে এপিল কৰিব বিচাৰিম, আমাৰ চিন্তু বাইদেৱে ক'লে যে আমাৰ 12 months পৰা চেলাৰী হোৱা নাই, আমাৰ SIU কাম হোৱা নাই, 16 months হৈ গ'ল। তো মই আমাৰ কাউন্সিল অথৰিটিজ, হায়াৰ অথৰিটিজ প্লাছ আমাৰ PED ডিপাৰ্টমেণ্ট প্লাছ আমাৰ ষ্টেট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ যোন আমাৰ এইটো SIU কামৰ কাৰণে ৰেছপনচিবল আছে, তাহাঁতক মই এইটোৱে এপিল কৰিম যে আমাৰ কামটো আপোনালোকে অলপ সোনকালে কৰি দিলে ভাল, কাৰণ কি আমি উইদাউট চেলাৰী 12 months ডিউটি কৰি আছোঁ। নানা ধৰণৰ আমাৰ প্ৰব্লেম আহি আছে, ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছটো আছে। সেইটোৱে মানে আমি এপিল কৰি পেলাইহে ইয়াত আহিছোঁ, যে আমি চবেই এপিল কৰিছোঁ যোন ইয়াত ৰিলেটেড আছে সেইটো মানে আমাৰ কামটো ছল্ভ কৰক, আমাৰ প্ৰব্লেমটো অলপ চাওক, চাই পেলাই যিহেতু মানে আমাৰ কামটো সোনকালে হওক আৰু সেইটো। থেংক ইউ। স্কুল মইতো খেৰণি LP স্কুলত কৰোঁ, আৰু মোৰতো যেনিবা ঘৰটো ওচৰতে, কিন্তু আমাৰ এনেকুৱা বহুত টিচাৰ্ছ আছে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং হওক বা অলপ ভিতৰৰ যোনটো ব্লকবোৰ আছে, তাহাঁতে বহুত দূৰ দূৰ যাব লাগে। আৰু প্লাছ তাৰ মাজত আমাৰ এনেকুৱা কেতিয়াবা প্ৰব্লেম হৈ যায়, যেতিয়া আমাৰ ঘৰত কোনোবা বেমাৰ হয় তেতিয়া আমি মানে লোন ল'বলগীয়া হৈ যায় সেইটো চাবৰ কাৰণে, কাৰণ কি আমাৰ ফাইনেন্সিয়েলি আমি চাউণ্ড নহয়, আমাৰ চেলাৰী নাই। সেইটো কাৰণে আমাৰ মানে বহুত আমি চবেই প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছোঁ, এজনে নহয়, আমাৰ 191 টিচাৰ্ছ যিমান আছে সেইটো আমি এইটো প্ৰব্লেমটো ফেচ কৰি আছোঁ। সেইকাৰণে আমি সেইটোৱে মানে হায়াৰ অথৰিটিজক এপিল কৰিছোঁ যে আমাৰ কামটো অলপ চাই দিব, সোনকালে কৰিবৰ কাৰণে। সেইটোৱে আৰু সেইটো কাৰণে আজি আপোনালোকক আমি মাতিছোঁ আৰু যে আপোনালোকৰ থ্ৰু আমি আমাৰ ভইচটো যে আমি ক'ব পাৰিম সেইটো। Tumba 91 LP teachers itu 12 months lo salary ke long le dia talama bank ke ni tu SIU bank non kuanta tunun elang ki claim tang ka duka we 18 months lo ciklo jon ner keblo ki claim sita mi pini arni anta mi nang tun pion dia ta thesi pini bank ni tu kisum pen na job sira da press meeting ni nang koklo nili tuma phan appointment nang pila ke 15 April 2022 CM sir Dr. Himanto Biswa Sharma langli bang sinili tuma phan appointment bang nang pilo la pendeta finili tum duty che join lo so phi chiklo jon truck provisional salary bank ke nili tum long lo la pendeta phia bank ke nili tum non pu anta salary bank ke long le det lo total ke lingkani sick plan at lo so chiklo pen ke ama sinili tum duty ke klema bank tami pena 6 sak lo ke dam nang ke nili tum arni bang ta nili tum dam lo pini sitami nili tum duty che klem tang et pen non la dang kang ni lo la pen ke nili tum la bang so ke 6 sak si nili kedam nang tarni wang lo online attendance ta menili tum arni wang si ke chipi nang lo la si kedam ke wang ta helloving dum ta do la pen ki la kedam ke wang affair appearance ta menili tum avidia de kilo ka churami anda churam thailo ka churama thayan ta non bang ki avidia lo la pen ki hem malong family si ta mi ka chilang ta pena ani tum sum lo ki sukion ele do pasami chilang mo vedia lo nili tum bang ki nasi nona bank ni litu ma dak ngali tuma phana cho phana kok lo na thang kok lo ni litu ma ki sunga lam ka chithani la apang si nasi lanar ni pentani litu ma bank ke akam chun po bon pusi inghong bom ning chithi pen si do bom lo si tami pini arni antami akama bank na chun pi pe dia ta thesi pini la bang so pes mi ta bank ni litu mi na kok lo nasi na litu media hoi pe ni litu ka chun ri kang tunga bank ke Karbiang Long Autonomous Council CM sir Dr. Tuliram Ronghang nili tuma matter prabjin pe nagi solve pia phan nili tuma bang SIU approval bang prabjin pe nagi palong pia phan nili tuma phan ang cherap ivek phan ang cherap tun vek tha pas nili tum chuni ring tung lom la pen ki aki hai Richard Tok B education EMKAC alang li phan stam alang li jakong do an pe nili tuma kam nagi pa chun pija phan la bang so ki sung pe nili tuma phan nagi pa job ni phan alang phan stam be nili tum chuni ri pa di cream lo la pen ki DMC madam la pen PDL long ki claim ki the ki dinga tum an stami aduka bi na chirap na chito dun pen nili tum bang so SIU akam ban na pachun pi the gi phan si nili tum ahin ka duka bi 191 that LP teacher se hin pen chunin gi lo kardom nili men ke Rajiv Rongkhat la pen non nili ke claim bom ke upper mohong ki jwa LP school manja apen nili ki do dim mante nili hem pen school ke lo around 52 kilometers the line la sini daily ta up down boy la pen majoka chini hulo je dam han ke gari long ke lang khai bok pen gari ki dam de pu chini hulo la sin hodai ta ani wang ta ni khorcha bang ke daily 200 an andam da la si nili tum salary long le pen sin tu baido ta ni bom lo 18 months lo total fees ni tum salary long le
jong si salary long ledat putte nili tung guna pe lo jang cikai lapen nili kichon nili kan tung ate hai tulamong hang lapen education in church PM church of bi han ki lapuhen lo dia nili tung akam mate SIU nang chun pi pirek pia joy lima lapen koson mes chun cema la si jong si nang tung long ke apabar do mate ke claim aja kong do pot nang lang tidun serat asan te tum hanjoy kiji ate mani ni tum hodai di ti ke dam online daily attendance pinang ke ni tum sung pik ke non ke school long ta ason program to pik na pen hodai ta la son program lo pute isia khorcha do kok la si hai matha dam pen ni tum sung pik lo non ke apen kisuman tungke ha job long lo pupen isi ending ke the regular salary long jibon kisuman tumang ke bank long loan to and cry do lapen kisuman tungke ha sakori long lo pute isi la aning gitu mana bank soima salary long lo ma regular long pu putin kok ma bank mental loan to and cry lo kisuman tungke gari gitu en tung tado lalu lasi ala hai bank tungke bang ni tung salary long li bu na chini dun ti la tungke lang tungke lasi la tum han ke ko son ma ni tungke endam ke joy ason thot ke joy wala tungke hodai ta achik lo chok lo apor chok lo pute alang litum ke alang litum han ke litum chipi dam vek nai non son maningkan salary long le te la hai bank tum han litum ko son lo chipi dam ke bank tum ke alang tum kam lo jai la tum ke achik lo chok lo pute nang che hang vek la so nang che hang long litum han hodai ta bank pen phunang ko kisuman tum han ke la son ke thel ta dolo jai legal notice nang le po nang le tum maningkan EMI chipi ke kisuman hang ke gari loan gari finance pen ke entum hang ke gari nang chen dat poputa bang dulu lasi nili tum kisung hektik lo lasi ni la media through di pen request nang tum ke nang litum nili tum la 191 teachers atum kisung alam bang la kethe giding atum han nang pali pidam pe mate ha state level anang pangdak pidam pe guru ipadi ka